بنپێکردنên li Efrînê berdewam û bêdawî ne. Kurd li rastî işkence û zordariyeke bêsînor tên. Di zindanekê de ne bêyîgo karibin mafê jiyanê bi dest bixin. Mafnas kiryarên çekdarên bi ser Tirkiyeyê ve bi tawanên cengê binav dikin û dibînin gereke dadperweriya veguhêz were sepandin û dadgehên taybet werin çêkirin bo dadkirina van çekdaran. Nemaze koçekdarên opozisyonê dervî Sûriyê şerkirine. Vê dawiyê komîta a serbixwe a girêdayî netewê yekbûyî şermezar kir bin pêkirinê Efrînê bi kar tê tekez kir û tawanê cengê û dijî mirovahiyê bi kar hatiye welakin ez zêde dikim wek dibêje cerîmet herb cerîmet îbade cemaiye li Efrînê bi kar hatiye em vegerin tarîfa cerîmet el îbade cemaiye. فبراسي تشتي جرينج دبي دادمن دا وجوهستن العدالة الانتقالية بكاربي شو كسي تاوان كرني كسي جرائم كرني بين دادگاه كرين وجزا كرين. كردين لعفريني نويرن بحثا بن بيكرن عن بكن. لراستي گرتنو كشتنيتين. روجنا مفانين عفريني ددن زانين كو بزحمتي كريارين چكداران بلگه دكن. چافکانی بزحمتی پیوندیه دکن. لهیلکدن گلک کرد زندانین راعی و عزازه دگرتینه و تانها جی چارنویساوان ندیاره. سیویلین لور اینکو هولدن آگاهیان بگیرین ما بریاوان ام بیارم بلگه دکن و دی ساجی بریا هن دزگهن چاپمنیه کو لور بدزينك دخابتن و هر وها بفي شكلي تم بلغا كرن ام زحمتون قالك دكشينن يعني جسدي حاجتي ام بن بيكرن نور درنا كابن قالك بويارتنا كرن وقالك حولدون درخصنا كردان جور هي يعني هذه ضوي من كسجي مهرب هو دري بتهريب الشغله مره قلت كو دمه كده من حفتي كرد جعفرين درخصتي پشتی کوچبرکرنا بهتر جی 350,000 کردین عفرینê di dema dagirkirina bajêr de hîn jî zordarî derheqê Kurdên mayî de jî têkirin. Li gorî xelkên Efrînê dibêjin Tirkiye û çekdarên bi ser ve fişarê li wan dikin bi mebesta guhertina demografî û valakirina Efrînê ji Kurdan. Di demekê de ku erebên parêzgehên din di malên Kurda de bicî dikin. اکرم صالح کردستان 24